Udah sore begini belum pulang juga. Awas, Ma. Sini. Jangan kalah empat lu. Lu Mary kemana sih lu? Gua cariin. Emang apa sih, Ma? Gua suruh ambil alu no di Mesin Rai. Lalu saya baru buat pulang. Udah ambil sono. Jangan sampai hilang. Peninggalan ukong lu tuh. Duh, mata gua sakit lagi. Udah cepetan. Emang alu apaan sih, Ma? Dasar lu bocah sekarang alu aja gak kenal. Udah, awas. Udah ya. Jangan banget lu. Jangan lu. Assalamualaikum. Bang. Bang. Assalamualaikum. Bang. Bang. Kenapa? Bang, kita suruh ngambil alu sama Mama. Lah kan gua udah pulangin. Tanya kuku dah. Oh iya, Bang. Makasih, Bang ya. Ya, Assalamualaikum. salam. Lu ngapa kok? Kaki lo bintang begitu? Tadi Bang Ono bocor beli jajan. Lah ngapa lu gak hubungin? Lari. Lari kemana? Ono, Blono. Samperin! Malah lagi cari Su, bocahnya. gua Woi, sini lu. Apa sih lu? Kalau ngeliat kaki gua lagi ngebet apa? Udah amat, gua nggak pikirin. Alu mak gua mana? Mak gua udah ngomelin aja lu. Terserah, emang itu alu mak lu? Oh iya, itu mah udah gua tabur lah. Terserah.